Ner malak niam ka nas jadu content barwai ni ba kalingwa seme Nuer online TV channel anda mandu ni chang kos nyamle anong rwai na gwaseme no bana rwacha katin kone lat karodian an wale shanga wal bangwan ka pai badak ron kin dang rawi de jandang rawi de dich bantin kone lat karodian bana kaling te ga jom chalat gwaseme mi banyo ka yekel kuma SPLA IO ka do badan en chalat wudi shal ka Kuol manyang juk ke jo michalat no Dr. Riek Machar jen ramimo migwandwiri ki criminal lo gentleman dan en yan ka Dr. Machar she politically motivated ki she dung politika yan ka je ka dur michalat la riege dan chito ka nasir bana jelin ka je larame jo ne ban lingwa se me ta dan ci kol men yang juk chala do ne belet kel kene par kol atelle ne Dr. Riek Machar tele katen na meneche mixed reaction cha janong ko ngai ko dial no tele kume men kuma la tan point de je kula tagrar ke bange jara re kuma ka ti dial ti tem ci kuma SPLA IO kele cha je check up cha tek ci ga te cher to goal me dan ci kan mal ci kan nak baranta me cha kan dial cha ka wuch re kuma ka ramadan ci do re kuma ka nga e par kol kan ne dial kon ti la lo yal tin ko na nakaja alo kor par kol ne ga gwase dan e cha ja kwanya la intim chairman a ramadan en chama ko teme en wo bimal beje nang niam kel ke kume kirma yadit bana jome bana jeling no mi jiram jidit ngak na me kaneti ko ken ko bitin konto be kula ngach ka jo chalat gwaseme chalado wonene a strong response has emerged from members and supporters of the Sudan People Liberation Movement in opposition SPLA IO following remark attributed to senior government figure called Manyang juk jo chalat gwaseme sinere kon la kuma SPLA IO ken sikara respond ka rach kamen chalat Kuol manyang juk ke kui Dr. Riek Machar no a chanen netin wana wona na Kuol manyang juk ride pilot gwaseme ke kui kwari ke kui kwar SPLA IO la kui Dr. Riek Machar wajen chanyu dono jen kuje manana tuo katada en de kuma dara wakaje ko wanta me tina sunu ne emu millat ken no biken par Kuol biken lele la ramadan an billa bidot re kuma kamo ka biken e dialan kontinent re kuma ka biken ka pal alo chicken billa right ka chitka men ngai kono no chicken Dr. Machar chika la re tijien chicken gorno dong te ka ne ko ken te de right ka kui Dr. Machar janya wala de ne no gwasme par Kuol awajen tele michalar ne ka kor gwasedan ne me cha Dr. Machar cha de yen tele micha malat ko ka do dan dong de Dr. Machar de jelun ke je ki mandana dong der la nyam ko jena wa ne ton kontin ko aje drive ki jaga je ko ba won nyam wa e kume kirme yadi wajen tele je sey ki tele je riet keden di ala konte lat karodian riede be enemi cha de kulu je kirno larna me ke wurne ne ki nan ne menene wa jenda la tele la do dien milade rey wich ka so Sudan no mai kondi ale me dane we kwerka en par Kuol jen charge force ka tit cha jangne ko jen ba mek kume SPLA IO no jin wer gwada Dr. Machar men mi cha Dr. Machar cha jalun no ka jo chalat gwasa me Kuol manyang juk jenne jen par Kuol jaram dana benelet ke jekel par Kuol benelet ke jekel kala da jekel awojen be male dane chapel ke lat mal 2018 peace agreement beje lat alajen ajaram danan bilet ke kumen tame ko ne dial konti nong delet ke kume kan dial chigru den bare wich cha ka juch ke cha ka wiso ko kije mo tel mo goro benelet ke kel benelet ke par Kuol wana mo chet lo SPLA IO che jako bejet ke bul bika ga ke manan en cha tuk netin kon tin la bon kirme yadit mishit kana me chala do shi mogwa ka be jangna wich ko berwal rami kan kwen ko bela kuer ka kuma SPLA IO mekene di alkana nyur ke je chaje do kwanye kuma kirme yadit ke powerin ka tele ka power ka kuma no ke Dr. Machar cha par Kuol chaje de mon kwen ka kana bom do mi jan tu declare jen wo chine par Kuol chine gorno jen bugwa Dr. Machar be je kanon alo bugene di alchu logo lo chi peace agreement to the team peace agreement lo che collapse der shugwa
but what we know chairman ngudare tijen ka kana konlun adwa bedien de kan let ka jamokel ka parkol ka jo chalat gwasame chalado SPLA IO awaken dika focus ke implementation of the revitalized peace agreement ka duomo go ashio beken yareje ko teme chetwogon wodi kuka weekend ni SPLA IO kuka dismantle SPLA IO ko chebu wonyam. If SPLA IO concentrate on trying to destroy the SPLA IO, it may end up weakening itself and losing track of national priorities. Kajo chalat. Maybe can jo bikan kume Dr. Machar bikan a deal with ke bikan tin dial kon lat katin bikan ka yar lo bi SPLA IO be chubat be chu tel mutu kaje awajen jakanu bikume dien be jeg bane chima kume SPLA IO. Milin kon magwase me kajo me konetin kontilen karwani gwase me bani ngaje no nene tin kon lat ke kol manyang juk chenyo de no kenetin kontin kwa parkol kwa ka drive ashio parkol roje ke pade SPLA IO ko tera ina de ko larode ne dial kontin terar wich tinji tere ke juba tikan mat ka parkol awone ka denye de chana jelin ko dana tok kaye en ko dana tok kan ko dana tok gwa kanasher no kantin ko na tok ka fanga katin ko na tok no ka unity state god reality tadisha control da trend macha mi parkol bala jaram dana ba user kan sida maji kala no benay wewe ka parkol benay revitalized peace agreement benay wewe mata anyaye na mego yeno shebro da bulut ke shebgwa kana men we joka mat chikolinga no ne ci Africa Union ci ka request ci kana lat ken no gor no ba ami balgo ba je lift alo ba kuma South Sudan ba je no go ba koka match eko ba unify force ba je la select ken at the same time chol kan kire mayadi no jinba luñ Dr. Machar ko bi malbeben ta kula no neme cire kami amishiro da de long right ko ken at the same time ne cham chenyo no ken chunkan kɛɛl ke kirme yadi ajen nugu yena mentama kol manyang juk tilade lade ke ko ken ngai kan shika support kan jiganga kai Africa Union ko ji Africa Union chika la diertama ke kuma SPLA IO ko kuma SPLA IO ne ka chenga da ne shika bare wiki juba kaje cha ne ken dial kan ji SPLA IO cha ka wuch jendere wike da ne chika jenga je that evening Jane dial chaka wuch a degree cha jala da kirmi yadit misholat ka South Sudan television chukan dial cha weekend ji kuma SPLA IO ene ba mamala loyal ka Dr. Machar metokori Machar karaje ka kuiren Machar ko de Dr. Machar der brar baji dil yen mi cha jek ki miti ka position ga kume baji wuch aje mu kunen natnelo yetcharo da bara we ka juba jawarar aje ne ku yara ku nen kam dien kana parkol joga parkol no jin ci jiram kel ka kuma SPLA IO ko me jiram kel kuma SPLA IO ci de ngoray wech ci de tarar de jidel yen cet ke ne te kono cha yen la official kuma SPLA IO amum la official special non kaji me de tarar ka jema ka kuma SPLA IO ke le tere jemi mi ci don agenda danen guri agenda dun kirme yadit so ci kono all this mixed reaction shana kanen manyo the government wo chikume shejek right now ke chinete kone kokin tin goro jeno de mal derben te chi gujeno en kume ka to de chigen gul goro te mal me bere wi ka South Sudan gor ko no bi conflict be wo wodiam chikana goro no te ka mugo ambeto na ramkel michirwach ke activist te ga jom chalat gwase me ka ku Africa Union be je nyaga yekel gwase dan cha Africa Union no chikaro jikana lat ke kwiko gor no de mai de ko alawre wike South Sudan ko de South Sudan de kan take match den ter manyang which aramkel mi activist aramkel akane de alkoni la ro ke kwimalka gen a peace and advocacy a Quest Center for Peace and Advocacy milare ke kwimalka kalarik dial kon lat ko la ka condemn denter manyang that which jen chela do nene I am not surprised with such a call from Africa Union Peace and Security. I don't think the United Nations Security Council will listen to you.
John chalat gwasa me jenen chaga je lung ko chi Africa Union chicken Kuol mo chicken lat keno ete ka army embargo mi ba lift ka kume South Sudan gwa mu Dr. Machar yena ka mu da core point wikele te ka kayos nakana Nasir nakana ki Equatoria nakana United State nakana ka Jonglei tela gwa mu gwa tam right now adwo badian mebe Africa Union de kan chote jamo bika United Nations Security Council bika jogo no jin jaga meko baga kep kwa restriction da na shala kume kwa je jaga kume ko da mejba ka kok te kulo kana ngaje no United Nations Security bika yeling yenedin konti la je Africa Union menyene ditama eno ba mejba ka kep ke ba ka nure we ka South Sudan ka South Sudan we ka mi tere ka kajano glat keno take unified force mi ba mat mi ba deploy ba na ba ga lahyat kajano ten ne rishal kati unified force right now right corner kan ne kur ta maka ngane ne de kur ta right corner ne de kur right now re wike so Sudan kan ngane unified force ko kan chaka George you know, telek option. Antama. So good can open. Ko do be jege dana shalat keje. Me chare ma charge yen. To unify cantonment side dene dana tikitin. Chaka juitin. So tell among more than tama. Ko take a position. Kedi the country unified force ko kuma SPLA IO chaka juit kador. Eliminating Conte Chitia, ka gwada dan chialing no tene de ngwan to Chitia re week South Sudan. Nating one along to sha intimidated ka sha influence akume kim yadit. Kane de to la rana tia be ko kumenga be ko kume kim yadit. Ko chitel option. Lugo jeno dong bi ngajrar ki bro do gang ka jeno dong chaji kep so betel option be no be all declare alanga alaram kel Canadian Conlan Kirma Yadit. And for the unified force right now, tell me shall unified force. A unified force in Kuala deployer. That's a door chaka duck. Here, integration of forces in the Kuala Gurno by mother, Kasha Kuma SPLA IO Taja Joy door. Bokula let it door. How will it work? Tell a drum elected. No go regional unified force by the Malato Gur Kirma Yadit go regional, be that machar Baja Kambar, be Jogono Chol for Suku. Akabeka cantonment side ken aka good training and then we could should go take army embargo mi bachol and Africa Union for me fail ko be mal bajino re wika South Sudan and we kuken tekaje beka country resources beken ka bitam nan ken ka jeno yo teleman beken no so mitel jilong jiran ngul jeno be jine mediator ka jamo kachi tel power milla de chaje len ko shiga kim yad ni gwaze dan me shiga chutar Africa Union wona ke gat panken intergovernmental authority development me shiga chure no to da kama char alwen kaje but tell me shi work out tell me shi kana long you know kachi na chure no amala be amala titin but ken along amedane shi kana chol den minen yana tama re witel mi shalemal Yalgan Dr. Machar and Wajen a criminal. Challenge and Wajen Jaram Dan Lejek, Kawal Chijen. Nay the other content qua all distinct quaka orchestrated, Katin Bitka. Tad Dr. Machar, Katijen, Chanong Namal. Jagana South Sudan ko betini, betereka. So right now I'm right corner, New the General South Sudan, Mode, Bejanya Math, Kakui Korikon Lat Karodian. So milin kono magwasame atada na chirik charo lat kaje ki wurik wegaje right now bukon jigono de kuma SPLA IO tera military kuma kayanta maka kakim yadit ana par kol kan je kwara ko par kol cha jigono jen baje use definitely ngai kono no this is true ano angumi tera kaje ana rander opinion dere jetu dere char dere jetu ko jen aramimo mi cha jako bagwada kama cha baje kede ka shikameda na ishalat ke 2016 ke 2016 edan mechi kor mechi to gwada chiring machar chore ku juba no kene jikwara mechi akor chaje to ka presidential palace gwamnati sho aros ne ka sho anaktin ku be ke me yadit chukan da kama cha chukana joira ke dide chu da kama char showo
chotikin indial re duar ko da ka Congo gwade bugo jitin kare nyale kuma Uganda kana kuma South Sudan and when more chocho jen chocho ka katum chocho ka South Africa. So right now me kan ngaje no kan ro kan ro lolut no chukan tabande ga chukan kwan ko don ba gwada kuma charba je kan aje mun tabande ngai ke jen ta mala first vice president a me da ne ci to ko ronde ko won kinu dangaro ude wal bakel the same thing history already repeat nyok already repeat jen mate kan ta me ke jen 2025 to kontena no nega jen pa dogo da sha da kuma charge jen ke jen on 26 March 2025 me charge jen chwa goro no baje kamran chwa par ko charge force no jin goro no jin bidol beje chol of course dol mo charge reject anatanelo yet ko ndiala nen kana no chadol charge reject ne ano chi par ko che dol che de dol ko dol mu dol gaje by the way ano la war gande ala ko na tanke since par ko point je ramadan la interim chalo interim je ramadan la deputy chairman ka kuma SPLA IO ano no take a chuonga take a long he must be the one to call the shot she par ko ramadan de na cholo no ana tenena a shenga dol ba chaje de dol I think de jo ko ndal ko no dara chitu chara jeling cha par ko chaje kambar cha put kan chaje kambar kwala tijino de yen gwada kuma chadi ne kan chu put kan chu jeluk de je konaling need the information dan me wrong la talk but they gonna net at some point de ni cha buto no cha par ko cha bu use lo che la interim chairman ko gwada dan e che dol je chol ka je ka chaje dismiss before that meeting Nathaniel Oyet take a power ko beji dismiss ko je Ramadan ala deputy chairman take a long guren Dr. Machar in the absence of Dr. Machar de par ko de Ramadan gore balat der jalat so chural mo chu tok chu kon yalanen ajen mukul te ko di bi gadda marobe ga kamken par ko chu Oyet jogo no jin chetai ka chu Oyet chu par ko jogo no chetai tu par ko be point chu goro jen bene dial kon hen laarɛ no chunkel ke Dr. Machar baga gagrar so to reality akena kon lat korean ni par ko bela koren walle ke baje kwan ke ma yadit ko bela Ramadan ela interim chairman ke buka proceed buka nuno ko baje chono no jene first vice president amichet ke 2016 edan bana me ko la different ko di Dr. Machar tere wi ke juba ke tere te jen ke juba ka je ci kon lingwas me chalat no wooden shal kame wood la kol manyang juk men ko kon ra ke kuid entama ka jen raje me do chalat gwaso me men ci kon di alaling ajena na Dr. Riek Machar no waje jogder ajena baje wi ka position men dan teten ajen di no tama men kan Dr. Riek Machar o vice president but rate jen amen mi shaje look mu we kan chaje jogder baje luñ but no waje jogder ajeni ba position de ala first by president baje we kaja te wenta ma ko kuiko tidde Dr. Machar rate jen bene mal bene continue bene let ke par kolkel alo chicken bilet ke Dr. Machar te kanone bi ala content chari en go chere wiki South Sudan ka ji SPLA IO ka chine ka joj chitke Nathaniel Oyet cha wojin temme akane to chine ka let chine ler ka kel lene kan nga let kan ka par ko la kan jigen ni par ko ka wada but queer dan ne mal kul no mutere ti jen ka constitutional alar ka no jin mi shaji ka wa within 24 hour ba ji report ka court no ba ji kul look ni adwer shaji ngin kul ba ji kul lapin amani after 6 months ba ji kul nyomo wa ji look but Pendi and can should no more can lat ke kui Dr. Machar. Adobe de make daga larno Dr. Machar jene criminal ramije te man claim point and call manyang juk so to dialati chala de wash kamuni ka dir enir call manyang juk Dr. Machar ke mechi to 1991. Mechi to 1991 ajena look call manyang juk gwade dan mechi ko meja to rai wejbor ajeta dan let call and tama nira ke Dr. Machar che gorno be Dr. Machar bikana jako betrate jen bikan power and bikana use ko kene de kona chal ke jangbor gwade da ne shala do shi Dr. Machar che dor che lar ke cha apologize eno ka chanka well ka paiwadok 2011 so na mo awagul kan mena Dr. Machar
agor ko biken dak machar biken yen ke bikerik dial kontin lat karuden ba ka lat wi de ken dial kwaje menen be dan teru dare jiluka gwa ramunyi dare jiluka gwa te dem tok tele gon teru mudi jiluka gwa be kam chondu ci de malar ken no mu wada ka machar waje luk e waje no tele je der jaaj bajelun kam waje der jan bo ngudre ti jen kan wana mo ba president ba ci wo kaja bara ina gweje no te mekan kana calculate ka eno power da kring machar no chetere yiki juba quick kana power da kring machar to outside right now murai kone kume SPLA IO kana kume nas la pad ne koken tinde do waken chika ngwanke kume kirmi yadi tika ko biken move ahead biken kor biken nang ra yiki juba ke biken go diala kontin de jawde de LinkedIn ko wimon tam wimon we jegalong lat ken lo jim ken kor ken counter tele do min mom ba jilin ka je anetin content ko le gorno de yen right ba jinok international community enemy shimulel shikur shijater tara me chang no mugur kono bol mel bala kwere wika so Sudan of course then a young man there rije la kwer but no bere kwere ka do mi shodo lut ke nyirian ka nuari ke nagyen ka nuari chirme chalat ka nasir bugo nuari naka ke mena gari tieni naka ke mena ne tin kon lammen te rampel kan naka naka ke mkole so these people chiga leader to go naka nuari ka odi nuari wa kana de bom chul ken ne ken e ka meji do titwa ka 1991 but chi ko ne kan jangalong but chi jandano natin tichi do tina le la wutin la ka pal kala na bina focus kan na me wala but dear kana lonko da to machar men lokona je o mo da machar we ro de chunga la kwer gikena no shekan bitede shiga be pat ko mo kana buga pat de ka je da machar de ga yobat ka voting nisha campaign ta je tu kasha election ta to kai yo shiga pat and then de da machar da shur ta da ta shur dora but mi shiga na meta mi shege na gorke kan yarkanu ku SPLA IO ka bikana dak aje minen yana tama la kana de ko kela gan wanu bikana la gwa dak macha na de ko la lo ya liska dak macha kana de ko la rik la kana yala ramunye be mi jego jawol la wala keje ajen mi shikon nen ka tabande ngai ka chana nyomunen kona ka Stephen Parkol rek mu die long bane of course jin miti gwammi mori litin chade kan chief position at chi de kan ko ji leader ka chaji for de del kan so tele karek there another position there jakan so kondial gor kono be mal be week so Sudan dumade jamde kan mal de kan no dar gwalong ane bu konti ga mal anda manduni chan kon nyak an wala shang wal bangwan ka pay badda ko non kina dangraw wide yen dangraw dech an ban yo jegal den chuje puri jino jin bi latest information ke repone ke lare bu ka mala jega gwasi me ka noro nan TV ka bi char bu jatu bu gwasmo ban yo jegum den bi ataka mal bye